into engathi ngizoyiphendula ngoba yazi akwazi nokuthi uzothini ngizwe into engekho nje bafowethu into yokunganawa kahle kahle nami ngenza iphutha nje ukuthi ngize nginakane nongizwe ngoba sekuyinto yokunganawa umuntu osazwa wonke umuntu ukuthi uyagula uhambe ekhuluma nje unele ngalala azokukhuluma ngoba phela yena usenzela ukubamba itrend napho nje uneledo iledo yakhe le into ongazi ukuthi eyokwenzani ngempela hambe ganga nje ngizoyibhala nami incwajana ngizoyibhala nami incwajana awuyodla ngoqini uthando lwama sizwe sakithi njani na cha sizwe bafowethu ngithi ake ngiphendule la angisiyoke bengingayitshela ukuthi ngake ngiphendule nje umuntu omdala bafowethu ongangongizwe okwamchunu ungizwe wangakithi mdala futhi ngiyamhlonipha bengimhlonipha futhi kade ngimhlonipha nje isikhathi eside futhi bengingayitshela ngafika esigabeni esinjengalesi ngizwe bafowethu ugibele kimi ngenzela utho ngimncane kuye ugibele ekhanda lami wangicocoma ngaphandle kwecala lokhu uzane abangikhulunyiselwa yena akukho la engangahlangana mina khona no khula sihlangene ngomuntu ukholakala izinkulumo zethu siputshuze ngabe sikhuluma ngabantu cha ukuhlangana kwethu akoni umuntu futhi akuhluphi umuntu uma ethu ngizwe mina kwasha kwacima uvutha amalangabi angazi abafana abanjanjani balala abacula ababalayo okay angena ngafaka abaculi futhi ngoba bangazi bebafaka kanjani ngoba bangene la uchaza ukuthi ungizwe wonke umuntu ozwana nokhuzana akaphumeleli ongazwani nawe yaphumelela inkulumo enjani leyo angizwa kahle mina njoba yena engizwani nawe uphumelele hayi uyazi lento iyangidida ukuthi uma kuthiwa uzwana nokhuzana ukuvimba apha empumelelweni yakho uvimba apha okay angedlule lapho mina kungizwe njobe isangoma nje wathi isangoma akaze ngikhulume ngomngoma bakhe mfowethu ngoba umsebenzi wakhe naye angabe uyisangoma ngempela noma iqhwabela izingane zakhe na ukuthi ilale edleli asasi mfowethu engikwaziyo mina ngaye ukuthi nje mfowethu bafowethu ayikho into engophinda ngiyikhulume ngoba ungizwe bafowethu uyayigulela usangene sasimxhasa lapha kade sasimxhasa exosho ukhuzini wathi ukuthi uzobuyela ngenkani okhuzini wehluleka echatha ehluba amaxola ababayo ekhuma edla inkalane batshelwe ungazi ukuthi wenzani wazowahlanya njobe sehlanya kahle kahle useyahlanya wadla zonke izinto ekuthiwa idliwe eshunqisa yonke into nezinto ezingashunqiswa washunqisa wachatha waqumbisa izinto basiqumbile sesizingaka nje equnjiswa ile mitha ilokho eyidlethu buye lokhozini into engekho mingaki nje imicimbi ungizwe umuntu emhlisa emenyusa engenza isithutha ngingatholi lutho kodwa aze ngikhulume konke lokho ungizwe umuntu oyigulelayo bafowethu ayikho nje into engaphinde ngiyiphendule ehlangene naye ngabe ngimoshela isikhathi sami nje ngoba usaba into nje ukuthi nawe nami ngabe kuthiwa nawe wenzeni wenze imphumcimbi mhlawumbe uyibula lembuzi ekhaya usongambiza azophatha uhlelo umthengele ibhodlela likagologo umnike noma ngabe yini umnika mhlawumbe umnike noma yilo 500 umuntu kanjalo nje osekhangeza noma yini kuma nje uhlale landelana okhehleleza inyanga ezinkulu ezazo eThekwini ubethiwa yena inyanga esileke ungabeke yena kuyinyanga ekwazi ukuhamba elandele inyanga eziphilayo ezazwayo angithi inyanga nje engathi shu wagcina ngakho ke lapha ke lockdown ehambe ethuse lapha ethatha amasaka ephethe amasaka ngagcina ehudula amasaka lapha engifonela ethi ngizothenga umuthi wokulapha icorona angazi noma umhlonyana noma yini wagcina yile usakala agcina mhlawumbe ethenga yibo mjaheni ngoba nawo bengazi lutho ehlale bachatha ngemithi bezabaqonjelwa izisu nabo so into engayakho nje ayikho into engathi ngizoyiphendula ngoba yazi akwazi nokuthi uzothini ngizwe into engekho nje bafowethu into yokunganawa kahle kahle nami ngenza iphutha nje ukuthi ngize nginakane nongizwe ngoba sekuyinto yokunganawa umuntu osazwa wonke umuntu ukuthi uyagula uhambe ekhuluma nje unele ngalala azokukhuluma ngoba phela yena usenzela ukubamba itrend napho nje uneledo iledo yakhe le into ongazi ukuthi eyokwenzani ngempela hambe ganga nje ethu seyiFM yena useyingizwa FM into engasakazi lutho okwayibona lethe ungazwani ukuthi isakazelaphi
so manje uyabona nje umuntu osakhula ngekhanda nabo umndeni wakhe bayazi ukuthi umuntu osaphambana nje ile mithi ke alokho eyidle ethu uyalapha yena angazi nje ukubhula lokho wakwabhulela umuntu ubani umuntu wakwathi ubhulilo ngizwe noma usizongizwe ngoba umphuphe nje into engeke isalungiseka into engeke ilunge nje. Sanibonani bafowethu. uDumakahle lo mbingelelayo umsikazi wempimpi ngepiki izidubi emayini. uJuqu Sibini Sengwenya. Abanye bangazi kodwa ke baningi abangaziyo. Abanye bangazi engomeni aze bengibona ubuso nobuso. Imina ke lo bafowethu ngenza le video le nokuphuka komoya nje okukhulu. Ngithole umbiko lapha namhlanje ekseni kwathiwa kunentombazane elahleke ekhaya kubo ikade yodibana nomuntu okuthiwa ebeyibiza ngoDumakahle kuyona. Shuthi le ntombazane le umuntu besithandane naye angazi noma mhlawumbe isikhathi bathi singango 6 months bengakaze bebonana. So angazi lo muntu noma wazana nomuntu engijwayelene naye because bekwazi ukusendela le ntombazane esendele ngisho ingane yami yabo. Ezama nje ukuyiprove kule ntombazane ukuthi yena uyimina. Ixoxela nje nemilando akangayazi ukuthi umama wamshiya ngimncane kangakanani ukuthi ade ngisanda kushonela ubaba zokulezo zinto lezo. Exoxa izifi yena uDumakahle le ntombazane. Futhi wathandana nale ntombazane wazayiphoqa ngisho ukuthi ihlukana nobaba wengane yayo yabona. So uma le ntombazane kuyima ikuthola late ukuthi lo muntu akayena uDumakahle nabasekhaya kubo lo muntu okuthiwa bekhuluma ngisho nabantu bakubo kwale ntombazane ngisho abazali bayo. Bazi nje ukuthi uthandana noDumakahle ngisho ngakubo kwale ntombazane bazi ukuthi ithandana noDumakahle yabo. So lento ingiphatha ingizwisa ubuhlungu kakhulu because lo muntu lo kuthiwa ebenokwenza ngisho i-screenshot esendele le ntombazane eprovela abalandeli futhi bekhuluma naye ukuthi bemncoma ukuthi uyayishaya ingoma nani because bazi ukuthi uDumakahle ngoba bathi lo muntu une-fake account ku-Facebook kaDumakahle maphathe efika njani yabo. So le ntombazane siqale ukuhlangana naye lapho yona engazi futhi icanga ukuthi ipage i-account kaDumakahle le. So bafethu ngifisa ukuthi nikwazi ukuthi uDumakahle ayikho enye into kaDumakahle ngaphandle kwe-page kaDumakahle lithi Dumakahle SA okuyilona page lami engilisebenzisayo ku Facebook. Konke lokho kunye ama-fake account. Lento ingizwisa ubuhlungu ukuthina uma ngathiwa intombazane yabantu iyalimala nje for example lengaba libi igama lami ngoba kungaziwa ukuthi le ntombazane ilenyazo mhlambe uDumakahle yabo. So bafowethu ngizocela kakhulu ngoba sesiseshe sasesha saze sasithola isithombe sakhe lomlisa lo yabo. Nginama voice note wakhe futhi ngizozama ukuthi ngiwadedele ama voice note wakhe senze icebo lokuthi abamaziyo mhlambe ngevoice mhlambe bangakubo bafowethu cela ukuthi bemveze ngoba abantu abenza njengalo muntu lona bafowethu abafuneki ngempela. So ngiyacela ukuthi ke uma ngabe mhlambe ngizoveza nje ama voice note ambalo noma amabili just for ukuthi bangakhona umu recognize ngevoice bese ngifike ngiveze isithombe sakhe. Abamaziyo bafowethu ngiyacela ukuthi bephumele obala bengixhumanise naye lo muntu lo ukuze ezothatheka inyathelo ezi-right ngaye ngoba lento akayenzayo i-wrong kakhulu yabo. Okungenzeka ukuthi ucela ngisho imali kubantu bazi ukuthi banikeze uDumakahle imali yabo. So ziningi izinto ezenziwa lo muntu eziwesi kakhulu ezinye okungelula ukuthi ngizidalule ngoba ngigcina sengikhuluma nabazali bale ntombazane bangichazela ukuthi even ukubona even uyoperforma kamashu kuthiwa yethu ukhona uzoperforma kamashu njengoba nginoperforma kamashu sibizo ubutuke ngqo kuthiwa ekhona lo muntu uthiwa ekhona ke uDumakahle lapha ekhuluma nomama lengane ukuthi ufuna ukumbona yabo. Kodwa bathi uthi lo mama walengane ukuba busy wagcina engakhonanga. Sonke lesikhathi lesibazi ukubona njalo uDumakahle lo every move engiyenzayo lo muntu bethathe post lapha yonke into engiyipostayo ngathatha post lapha WhatsApp wakhe. So into esizenza sekuzokutholakala lezi number ayisebenzisayo sekuzofonelwa one yazo kwatholakala umuntu othi umama wengane yakhe wakhona ukusiza ngesithombe sakhe. So bafethu ngiyacela ukuthi ningisize ngokuthi ningitholise lo muntu ngoba kuzobonakala igama lami kumoshakala igama lami
ngigcine ngimoshakalelwa umsebenzi wami ngenxa yomuntu oyisikhohlakala bese futhi ngiyagada kakhulu ama-account ka-Facebook bese futhi ngiyaqaphela kakhulu ukuthandana nomuntu ongakwazi umbona yilokho nje bafowethu ngiyabonga kakhulu ngizofaka le video ema-page nami bese ngifaka isithombe ngilandelisa ngifaka isithombe salomlisa ngiyabonga kakhulu uNjoko